Ketika orang Padang Dapat. minta diajarin gamelan Sunda. Salah. Jadi ada jeda dulu. Oh, tet 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 tet. Dua kali. Nah, jadi dang dong dang angkat dang. Nah, gitu. Bukan, langsung ke sini lagi. Kan pancer lagi. Pancer lagi. Habis Iya. pancer baru Baru 5. Iya, Yang ke apa? keuangan. Oke, sip. Ya. Oke. Ya. 4